Yeah. Ono lo suafa. In the name of Jesus. Ifa mangalo mayaila uang sala. Lord, Awa tele lavaya. give me a sign. Oh yeah, le changata ole machawi le li. Le fasino inatu ya ye le ala na It's the heritage of the service of the Lord. Mau oia le manuia. Ola na fa na fo ye fai mola tole nu. I really need to talk to you, Lord. Kanga yesasa ile papa ai leo oilo ikanana kuma maka ai leo o ia ile laa wafiwe papa senga longa nguwe lokuma aa fast food ka usanga faka milo le pau makua fa pula maka iva benga ole tua alanga le fia ai sa fanga ile manai vinga le fia fe imuka le papa punga le vai mai luela sa mila ula ai tolo sile motorway le mo ai falau malanga baenga e FFA le mo ai inga le famo lunga fa subsidi ele I ade kanana le yanga e va veolanga pipisi le ai se nga pe afa kusamba Samoa inga ngo iloku ai le male fia lokoa pa fefe coronavirus ka pungi uma falesa ka fe le fa ko wo uma yaso fa inga ka ko nga Esoto le bitiko numero attention nomne Fainga kale nguwe peo malipo kia emose Au mai ai kupiko la vea ima ye poronga Ai le mafaile nguo mwigu inga mafai kionga Ngai kunga faule pobi au lo fai ai ikonga Seoke ofo ya alonga Le eise fako kuo oloko soi fua ye opa Fapenga kako pea onga kele le manguia Fangalo alea kua pea onga opa lo fia fia Le eise fape kaya ngale kakalo manga onga Makele fo ya aisi ale aya masi alofa O mai fa ma ya vani sa puko le mau kakalo Wa umale kao le loku ai suila ufangu maso Kangaka fa benga wa umanga kangu le sami ula Ele fia le tua ile kangaka fa morunga Alomo ikupo le pese Sauka ko kukuli mafako ese Mafako ese Kwa inga mosele iyo ikanana Ma music koya inga sela uos fuluong kausanga Ula ima yo sua sa ule kwa e makaala Sau oi se o so se kai kai whainga malanga Ai se sasi ngai kei lole whaasalanga Ave kwa pa whaile ngu e kongi maa Kongi le whaukanga
fange whaoa vale whaikaanga Le olai whamabau ua whaaka mai kanana E le mawhainga e sao ai pe a ele salamo E le kia fia Yesu i le tangata loko malo